Starega svetovnega reda je konec, pa se je strinjalo skoraj 300 govorcev letošnjega globalnega varnostnega foruma Globsec v Pragi. Kakšne so njihove rešitve za svet, kjer so se zrušili miti o ameriških varnostnih jamstvih, poceni ruski energiji in odprtih kitajskih trgih? Tam je bila Natalija Švab. Očala za virtualno resničnost, ki obiskovalce postavijo naravnost na ukrajinska bojišča in med ljudi, ki skušajo med vojno živeti naprej. We shown our war prisoners, we bring home. We show school in Borodyanka, which was destroyed in 2022. Toda v Pragi v ospredju ni bilo vprašanje, kako vojno videti, ampak predvsem, kako se na njo pripraviti. So we must prepare for a battlefield where our adversaries use AI tools without making good choices about meaningful control. Ob tem pa storiti vse, da do nje sploh ne pride. I can help us build up a defensive, deterrent posture that will create so many dilemmas to Russia or other adversaries that they will refrain from attacking us. Da je Evropa predolgo verjela, da gospodarska povezanost zagotavlja mir, opozarja dolgoletni evropski politik Elmar Brok. They said, you cannot be stupid to do that.